agaciro guhera ku madolari 3600 kugeza ku 4000 ku kiro kimwe gusa. Iyi niyo bita white truffles. Ubu bwoko bw'ikimera kiteye nk'igihumyo champignon kiboneka cyane mu Butaliyani mu gace ka Piedmont ahazwi nka Alba. Izi white truffles cyangwa se trifles z'umweru zizwi kubera uburyohe bwazo bukomeye kandi zikaboneka bigoranye aho hifashishwa imbwa cyangwa ingurube zatorwe kugira ngo ziboneke aho ziba ziri munsi y'ubutaka. Kabiri, caviar cyangwa se beluga and ossetra. Guhera ku madolari 5000 kugeza ku madolari 10,000 ku kiro kimwe gusa. Aya ni amagi y'ifi zo mu bwoko bwa beluga sturgeon, bukaba ubwoko bw'amafi manini aboneka cyane mu mazi akonje y'inyanja mu bihugu byo mu majyaruguru ya Amerika, Uburayi na Aziya, ariko ngo kenshi zikaboneka mu nyanja ya Caspia iri hagati ya Iran, Turkiya n'Uburusiya. Aya akaba amafi abaho igihe kirekire cyane ku isi, ibyo bita living fossils, uburyo arenze imyaka 100 ariho. Aya magi kubasha kuyategura ku meza ngo ni ikimenyetso cy'ubukire buhambaye kubera igiciro cyayo ku isoko bijyana no kutaboneka kwayo ndetse n'igihe kinini amara ategurwa kugira ngo akoreshwe. Bluefin tuna. Guhera ku madolari 3000 kugeza ku madolari 5000 ku kiro kimwe gusa. Iyi ni ifi y'igiciro gihambaye, ikaba yifashishwa mu gutegura sushi na sashimi. Iri naryo rikaba ifunguro ry'inkomoko mu gihugu cy'Ubuyapani. Bluefin tuna ikaba ifi yanategurwa mu buryo bwinshi. Ikindi nuko yigeze kugurwa arenga miliyoni 3 z'amadolari ku isoko ry'imurikagurisha. Ku mwanya wa gatanu w'urutonde turahasanga ifi bita fugu, pufferfish cyangwa blowfish. Ku gaciro k'amadolari 200 kugera ku madolari 500, fugu ikaba ifi y'uburozi buhambaye bwa tetrodotoxin. Nyamara byose birengwaho igategurwa igahinduka ifunguro ryo kataraboneka henshi mu isi. Gusa ngo gutegurwa kw'iri funguro ry'inkomoko mu gihugu cy'Ubuyapani nabyo birihariye kuko bisaba abatetsi batojwe kuritegura by'umwihariko neza kandi mu mutekano mwinshi, kuko bidakozwe uko byatwara ubuzima bw'abarirya. Ifunguro rya Kobe beef riza ku mwanya wa gatandatu mu biciro, aho guhera ku madolari 200 kugera kuri 300 ku kiro kimwe ushobora kuryihahira. Izi zikaba inyama z'inka zo mu bwoko bwa Wagyu zo mu Buyapani, zigira amavuta menshi azitera koroha cyane ndetse zikagira umwihariko wo kuryoha. Umwanya wa karindwi haraza steak mushrooms. Ibi ni ibihumyo bikundwa cyane mu gihugu cy'Ubuyapani kubera impumuro yabyo yihariye ndetse n'uburyo biboneka hake kandi gake mu isi. Ibi bikunze kwimeza cyane mu mashyamba yo mu gihugu cy'Ubuyapani. Amadolari 1000 kugeza ku madolari 2000 kiro kimwe. Mwanya wa 8 turahasanga Yubari King Melon. Uru ni urubuto rw'igiciro cy'amadolari 20,020 kugera ku madolari 30,000. Izi mbuto zikurira mu gace ka Yubari mu Buyapani, zigafatwa nk'imbuto nziza cyane ku isi. Zihenganwa ubwitonzi kandi akenshi zigurishwa ku masoko y'imurikagurisha. Ku mwanya wa 9 turahasanga Lobster. Lobster ni igikururanda cyo mu mazi kigira igikangara gikomeye, amaguru menshi n'uturemangingo tubiri duto turinda umutwe. Ikunze kuboneka mu mazi y'inyanja ya Atlantique, ikibera munsi y'amabuye cyangwa mu byombo byo ku gasi hafi y'iyo nyanja. Iri ni ifunguro ryihagazeho kuko guhera ku madolari 150 kugera kuri 250 ubasha kwihahira ikiro kimwe cy'iyi Lobster. Umwanya wa 10 haraza Gold Leaf cyangwa se Edible Gold. Gold leaf ni zahabu y'ukuri baje mu buryo bworoheje cyane, igakurwamo ifu ikoreshwa nk'ikirungo cyangwa igikoresho cyo gushaririza amafunguro mu rwego rwo hejuru. Iyi kaba zahabu iribwa nyamara itangiza ubuzima iyo ikoreshejwe neza. Igiciro cyayo kikaba amadolari y'Amerika 1000 ku kiro. Gold leaf mu kuyitegura ngo ntibifunguro gusa ahubwo yifashishwa mu gutaka ibyo kurya ndetse ikabishusho n'ikirango cy'ubukire ku meza iteguyeho. Hari andi moko menshi y'ibiribwa bihenda wekeje amikoro y'abatuye isi, nyamara ubwoko 10 ngo nibwo buhagarariye ubundi ku biciro.